пассажиры, калі вы зайшлі ў троллейбус, калі ласка, прад'явіце праязныя документы. Не забывайте своечасова оплачивать проезд. Разовые проездные документы можно набыть у водителя. Продаж ажыццяўляецца толькі на прыпынках. Падчас кантролю продаж не праводзіцца. Наступний припинок – центральний універмаг. Осторожно, двери зачиняются. Наступный припинок – центральный універмаг. Уважаемые пассажиры, уступайте место для сидения пассажирам с детьми, инвалидам, людям пожилого возраста. Допоможите им вылетать из троллейбуса. Будьте взаимно вежливы.
Осторожно, двери зачиняются. Наступный рынок Карла Маркса. Поважаныя пассажиры, будьте уважливыми и осторожными падчас руху. Каб не згубіць раўнавагу і не упасці, трымайцеся за поручні. Осторожно, двери зачиняются. Наступный рынок гимназия номер 1. Припинок гімназія номер 1. Наступний припинок Міцкевича. Осторожно, двери зачиняются. Наступный припинок Міцкевича. Поважаныя пассажиры, у сувязі з прыняццем закона Рэспублікі Беларусь аб адзінай дзяржаўнай сістэме ўлікаў правапарушэнняў і каб не трапіць у дзяржаўны банк дадзеных аб правапарушэннях, адміністрацыя тралейбуснага парка папярэджвае вас пра неабходнасць безумоўнай аплаты за праезд.
Припинок. Міцкевича. Наступний припинок. Мостовая.